Mbahaye ikaze mu makuru ya Mama urwa Gasabo TV ni amakuru ari bwibande ku ngingo zikurikira. Polisi y'u Rwanda yahamije ko itazihanganira abakoresha intwaro gakondo bica abantu. U Rwanda kandi rwanenze ikinyamakuru The New York Times rwahaye urubuga Anjan Sundam Ngatoneke abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Mu Buholandi bwa mbere hagiye gufungurwa urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu karere ka Nyabihu. Banderore yo kwibuka yibwe n'abantu bataramenyekana. Mu mahanga ndaza kubabwira ko leta ya Kongo yifuza ko manda y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yongerwa. Tubafitiye amakuru avugwa mu iteganyagihe ndetse n'agendanye n'isoko ry'ivunjisha. Nitwa Shadadi Habimana, mu kanya n'amakuru ku buryo burambuye. Nongere mbaye ikaze muri aya makuru yacu kuri Mama urwa Gasabo TV. Tugiye guhera mu Rwanda. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida wa Repubulika witwa Stephanie Nyombayire yanenze The New York Times yahaye urubuga umunyamakuru Anjan Sundaram ngo ayinyuzemo igitekerezo gitoneka abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Kuri uyu wa kabiri tariki 11 Mata 2023 ngo igitekerezo cya Sundaram yahaye umutwe ugira uti he is a brutal dictator and one of the West best friends. Ugenekereje mu Kinyarwanda umunyagitugu w'umwicanyi akaba n'inshuti y'abanyaburayi. Icyo gitekerezo nibwo cyatambukijwe. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda witwa Stephanie Nyombayire abinyujije kuri Twitter yanenze The New York Times yahaye uruvugiro Anjan, avuga ko ari amagambo atoneka abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida yanditse kuri Twitter ko mu gihe abarokotse bari kuvuga inkuru zibabaje z'ubuhamya bw'ibyo baciyemo mu gihe igihugu kiri mu cyunamo cyibuka jenoside yakorewe abatutsi, New York Times yo yabibonyemo umwanya wo gutangaza inkuru ishinja abarokotse jenoside kuba aribo bayiteye ndetse no kuba ntacyo bakoze ngo bayihagarike. Nyombayire avuga ko jenoside yakorewe abatutsi yaturutse ku buyobozi bubi n'abari babushyigikiye ariko ihagarikwa n'inkotanyi. Mu magambo ye yanditse ko RPA cyangwa se RPF ariyo yahagaritse jenoside yakorewe abatutsi nta wundi. Nyombayire avuga ko u Rwanda rufite intego yo gutera imbere kandi ntawe rubanza kubisabira uburenganzira. Dukomeje mu makuru avugwa mu Rwanda. Mu gihe hagiye gushira igihe kinini hirya no hino mu Rwanda humvikana abantu bisha abandi bakoresheje inyundo, imihini, umuhoro cyangwa se izindi ntwaro gakondo, polisi y'u Rwanda yongeye gushimangira ko abakora ibyo bikorwa bibi batazihanganirwa. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Commission of Police John Bosco Kabera avuga ko polisi y'u Rwanda yafashe ingamba zikomeye zo guhangana na bari abantu kandi ko ngo bigomba gucika. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ntavuga izo ngamba zafashwe izo arizo, ariko asaba afite imigambi yo kubuza abanyarwanda kugoheka kuyireka kuko bitazabahira. Ubwicanyi cyangwa se gukomeretsa bimaze iminsi bivugwa mu Rwanda, bigakorwa n'abajura cyangwa se abandi bantu bapfa imitungo. Hari umusore muto uherutse kwica mugenzi we bapfa agataro k'ibijumba batemeranyijweho mu kukagabana. Undi musore aherutse kwica umwarimu nyuma yo guhabwa avance y'ibihumbi 70 by'amafaranga y'u Rwanda ku mafaranga 300 yari yemeranijwe n'umukozi wa Croix Rouge y'u Rwanda mu karere ka Muhanga. Mu mezi make ashize kandi hari undi musore wo muri Nyamasheke wishe nyina amuziza ko yari yaranze kumuha isambo yifuzaga kandi ngo yari yaramuhaye umugabane undi akawurya. Vuba aha kandi hari umugabo uherutse kwica umwana we amucamo ibice abita mu musarani kubera ko ibyo yari amwizeyemo byo kuzaba umukire yabitegereje akabibura kandi ngo yari yaramubyaye ku mugore batabanaga. Abakora ibi byose ndetse n'ababiteganya bahawe umuburo n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ko bitazabahira. Dukomereje amakuru yacu mu burengerazuba mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Rambura akagari ka Nyundo umudugudu wa Nama. Banderore ijyanye no kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi yarimanitse ku kigo cy'amashuri cya Rambura Garçon yibwe n'abantu bataramenyekana. Gusa ngo abazamu bagera kuri 4 barinde icyo kigo bakaba batawe muri yombi. N'amakuru yamenyekanye mu rukera rwo kuri uyu wa kabiri tariki 11 Mata 2023 aho inzego zitandukanye zahise zitangira gushakisha aho iyo banderore yaba iherereye. Gusa kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru iyo banderore ntibarayibona nkuko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rambura Salomo Kalisa yabihamirije umunyamakuru wa Mama urwa Gasabo. Ntabwo iraboneka. Hari abazamu baharara bane nibo twabashije kubaza uko bimeze nk'abantu bararira ikigo. Ntabwo iraboneka, dukomeje gushaka umunsi turakorera inama n'abaturage bahegereye. Twebwe urabona ko uyu munsi ariko itariki 11 ngo baje ku kazi hari imvura iragwa mu gitondo bagiye gutaha basanga nta ihari nibwo bataza amakuru turakurikirana.
Uyu munyamabanga nshingwabikorwa kandi yakomeje avuga ko kuri uyu wa gatatu tariki 12 Mata 2023 baza gukorana inama n'abaturage bahegereye kugira ngo bamenye aho iyo banderole yaba iherereye. Ibi bikorwa bibaye mu gihe u Rwanda n'isi yose muri rusange barimo kwibuka ku nshuro 29 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mwaka w'1994. Reka dukomereze amakuru yacu ariko twerekeje mu Buholandi ku nkuru igendanye no kwibuka. Kuri ubu hari inzibutso 19 ziri ku mugabane w'Uburayi, 10 zose zikaba ziri mu Bufaransa. Ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi Olivier Nduhungirehe ubwo yatangizaga icyumweru cy'icyunamo kwa 7 Mata 2023 Irahe, yatangaje ko mu Buholandi nk'igihugu cyafashije u Rwanda mu rugendo rwo kwiyubaka mu butabera nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ari byiza ko hagiye gufungurwa urwibutso. Ahandi mu bihugu by'amahanga hari inzibutso za Jenoside yakorewe Abatutsi ni mu Bubiligi hari enye, mu Bwongereza hari 3, mu Busuwisi hari 1, i Roma hari 1 no mu mujyi wa Ottawa muri Canada hakaba hari urwibutso rumwe. Mu ijambo yavuze rijyanye n'umunsi wo kwibuka, Ambasaderi Nduhungirehe yagarutse ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi ahereye ku buryo ingengabitekerezo yatangiye mu gihe cy'abakoloni baje bagacamo ibice Abanyarwanda kugira ngo babayobore, bigakomeza guhererekanwa ku buyobozi bwa Repubulika ya mbere ndetse na Repubulika ya kabiri. Yerekanye ko Jenoside ari umugambi wateguye ukanageragezwa mu bihe bitandukanye, bityo ko ibyo bamwe bavuga ko ari imbarutso ya Jenoside yabaye ihanurwa ry'indege yari Perezida Juvenal Habyarimana atari byo, kuko ngo bameneshejwe bagatwikirwa mu mwaka w'1959, nyuma yaho nta ndege yari yahanutse. Uyu mwambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi yanibukije ko Jenoside ikorwa leta ibigizemo uruhare, bikaba gushyira mu bikorwa ingengabitekerezo yigishijwe mu gihe kirekire. Dukomereze mu majyaruguru y'u Rwanda. Abaturage bo mu kagari ka Bumba mu murenge wa Muyongwe mu karere ka Gakenke basanze umurambo w'umugabo mu mugezi muri ako gace, biza kumenyekana ko ari uwo witwa Habumugisha Adrien. Uwo murambo wabonetse ku mugezi ku wa 2 tariki 11 Mata 2023, aho abaturage bakoresha inzira bawubonye mu mazi batabaza ubuyobozi n'inzego zishinzwe umutekano, nk'uko Kigali Today dukesha inkuru yabitangarijwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muyongwe Ntezirizaza Faustin. Uyu muyobozi avuga ko uwo murambo wahise ujyanwa ku bitaro bya Ruli mu gitondo cyo ku wa 3 ukajyanwa i Kigali mu bitaro bya Kacyiru gukorerwa isuzuma. Mu butumwa gitifu Ntezirizaza ageneye abaturage, yasabye abaturage kujya bataha hakiri kare nk'uko amabwiriza biteganya, no gukomeza gucunga umutekano batanga amakuru ku gihe cyose baba babonye icyateza umutekano muke. Nyakwigendera Habumugisha Adrien asize umugore n'abana 4. Mu kanya turerekeza mu makuru avugwa mu mahanga. Mu mahanga turahera amakuru yacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umuvugizi wa leta muri icyo gihugu akaba na Minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya yatangaje ko manda y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba igomba kongerwa kugira ngo intego zatumye ziza muri iki gihugu igerweho. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku mugoroba kuri uyu wa 2 tariki 11 Mata 2023, umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya yerekanye ko Kongo Kinshasa ishaka ko manda y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yongerwa amezi 3 mu gihe hagitegerejwe ko M23 ikurwa mu turere twose yari ifite. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yemeza ko kuba hari uguhindura intego z'ingabo ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo haboneke umusaruro utegerejwe. Yavuze ko hari byinshi byavuzwe ku ngabo z'akarere ariko bigomba gukosorwa kugira ngo impande zose zigere ku kwemeranya kuri gahunda yemeranijweho. Amasezerano y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yashyizweho umukono ku nshuro ya mbere, yavuga ko mu mezi 6 narangira bataragera ku ntego zabo, ayo masezerano ashobora kongerwa. Ingabo zinyuranye zigize ingufu z'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba zamaze kugera muri Kivu y'Amajyaruguru, ubutumwa bwo kwigarura uturere twabohojwe n'inyeshyamba z'umutwe M23 mu turere twa Rucuru, Nyiragongo ndetse na Masisi. Amakuru avugwa hanze reka tuyasoreze kuri inkuru ivuga ko Ubwongereza ari kimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bifite abasirikari kabuhariwe bari gukorera muri Ukraine, nk'uko bikubiye muri imwe mu nyandiko z'ibanga zibarirwa muri za mirongo zatangajwe ku mbuga za internet. Iyi nyandiko yemeje ingingo yari imaze umwaka irenga hwiswa hose. Izi nyandiko z'ibanga zatangajwe, zimwe zanditseho ko ari amabanga akomeye, zitanga ishusho irambuye ku ntambara iri kubera muri Ukraine. Harimo nk'amakuru akomeye avuga ku myiteguro ya Ukraine y'igitero cyo kwigaranzura Uburusiya cyo mu rugaryi cyangwa se mu gihe bita printemps mu Gifaransa. Iyi nyandiko kandi yo 23 Werurwe uyu mwaka irimo ko Ubwongereza bwo bufite umubare munini cyane w'abasirikare kabuhariwe muri Ukraine, bakaba bagera kuri 50.
bakurikiwe n'ibindi bihugu bihuriye mu muryango w'ubwirinzi bwa gisirikare bw'Uburayi na Amerika OTAN ari byo Latvia ifite abasirikare 17, Ubufaransa bufite 15, Amerika 14 n'Ubuholandi bufite y'umwe nk'uko bikubiye muri iyi nyandiko. Inyandiko ntivuga ariko aho abasirikare baherereye Ukraine cyangwa se icyo bari gukora. Iyi mibare y'abasirikare ishobora kuba ari mitoya ndetse nta gushidikanya ko izagenda ihindagurika, ariko abasirikare kabuhariwe nk'uko izina ryabo ribivuga batanga umusaruro uri ku rwego rwo hejuru mu rugamba. Minisitiri w'ingabo wa Amerika Lloyd Austin yavuze ko Minisiteri y'Ubutabera y'iki gihugu yatangije iperereza ku byaha ndetse yavuze ko yiyemeje gutahura uwatangaje izo nyandiko z'ibanga. Yavuze ko Leta Zunze za Amerika zizakomeza gukora iperereza ndetse ko bazegezeho buri kibuye cyose kugeza batahuye wabaye inkomoko y'itangazwa ry'izo nyandiko zafatwaga nk'ibanga. Amakuru yacu reka tuyakomereza amakuru agendanye n'iteganyagihe aho tariki 12 Mata 2023 hagati ya saa 12 z'igitondo na saa 6 z'amanywa hateganyijwe ibicu byiganje bishobora gutanga imvura mu turere twose tw'igihugu. Hateganyijwe kandi umuyaga ufite umuvuduko wa metero 3 kugeza kuri 4 ku isegonda. Ubushyuhe bwo hasi buteganyijwe ni degere Celsius 10 mu karere ka Nyabihu. Hagati ya saa 6 na saa 12 z'umugoroba hateganyijwe imvura mu turere twose tw'igihugu. Umuvuduko w'umuyaga uraza kuba uri kuri metero 3 kugeza kuri 4 ku isegonda, mu gihe ku gicamunsi ubushyuhe bwo hejuru buteganyijwe ari degere Celsius 28 i Nyagatare ndetse no mu karere ka Gatsibo. Amakuru yacu reka tuyasoreze ku makuru agendanye n'isoko ry'ivunjisha ndetse no ifaranga ry'u Rwanda rihagaze ujyanyije n'amafaranga y'amahanga. Idolari ry'abanyamerika riragura 1095 rikagurishwa 1117. Idolari ryo muri Canada riragura 811 rikagurishwa 828. Idolari ryo muri Australia riragura 731 rikagurishwa 745. Iyero ryo ku mugabane w'Uburayi riragurishwa 1192 rikagura 2216. Ipaundi ryo mu Bwongereza riragura 1359 rikagurishwa 1386. Ifaranga ry'Abasuwisi riragura 2207 rikagurishwa 2231. Iyuwani ryo mu Bushinwa riragura 159 rikagurishwa 162. Inaira ryo mu gihugu cya Nigeria riragura 2.3 rikagurishwa 2.4. Isefa rikoreshwa n'ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba riragura 1.81 rikagurishwa 1.85. Ishiringi ryo muri Kenya riragura 8.2 rikagurishwa 8.3. Ishiringi ryo mu gihugu cya Tanzania riragura 0.46 rikagurishwa 0.47. Ishiringi ryo mu gihugu cy'Ubugande riragura kandi rikanagurishwa 0.29. Ifaranga ry'u Burundi riragura 0.52 rikagurishwa 0.53. Irandi rikoreshwa muri Afurika y'Epfo riragura 59.3 rikagurishwa 60.5. Amakwaca muri Zambia aragura 58.9 akagurishwa 60.5. Idolari ryo muri Zimbabwe rigura kandi rikanagurishwa amafaranga y'u Rwanda 3. No kuri aya makuru avuga uko isoko ry'ivunjisha rihagaze nsorejeho aya makuru yacu kuri Mama Urwa Gasabo TV. Reka dukomeze kwibuka twiyubaka.